бұл жер райондық су шаруа басқармасының жері болған. 96 жылы су шаруа басқармасының осы Шахназ, осы Селенерго, райондық Селенерго басқармасымен райондың әкімі Ахмаджан Махамадовтың распоряжениесімен алмаштырылған. Бұл жерде көптөндірөбүз деп райондың борбор болған. Ошол шылтооменен алмаштырылған. Бирок Селенергон жұмысшылары бір минуттағы ушул имаратта отырып иштеген эмес. 98 жылы bunu Şahnaz'a birinci Şahnaz'a firmasına mıyzamsız kübölük kılışıp anın müçeleri 3 litreli Ahmadcan Mahamadov, Egenberg Asaplılar, Avtohan degen gece bolgan bu Rayzakis'in jetekisi olgan. Oşular bir osa 33'tür, şunu menşikleştir olgan. Bu yerde 31 sotuk yerde menşikleştirişken. Anın içinde 16 sotuk, oşol 96 yılı almaştırılganda 16 sotuk oşol rayonduk su çarpı başkarmasının balansında kalgan. Oşoğa karabastan, oşo 16 sotuk koşup nizamsız kübel kalmalışkan. Bunu keyin su çarpı başkarması Жогорку кеңештин депутаттарына кайрылган. Жогорку кеңештин депутаттары прокуратурага кайрылган. Анда прокуратура изилдеп, тактап, аны до арыз менен райондаралык сотко кайрылган. Райондаралык сотто су чарба башкармасына пайдасына чечкен. Андан кийин область сот су чарба башкармасынын пайдасына чечкен. Жогорку сотко чейин барган. Жогорку соттун чечими 2017 жыл 21 февралда райондық су чарба башкармасының пайдасына калтырган, балансына калтырган. Шахназа фирмасының күбөлүн жокко чыгарган. Ошого карабастан азыркы күнгө чейин, мына 2 жыл болгонуна карабастан, азыркы күнгө чейин ушу Шахназа фирмасы ушул жерден 100 000 деген акча аренда алып пайдаланып жатат. Буну эми көзөмөлдөй турган, буну ошол соттун чечимин аткара турган бир орган барбы? Ошого биз кайрылып атабыз да. Şunu çeçip verse, uşol tasir etip atışı mümkün de. Men oblastlık İğar Muhtu ökülünün birinci orunbasarı olup işleyip de. Ama sözsüz tasir et dep söyleyeyim. Her bir toçkadan 8 000'den alat. Artı uşol 2 000'den alat bir toçkadan. Buna şol en akırtı toçkalar. Stayanka var, magazin var, navaykana var, çaykana var. Bardıq magazin türü var da. 100 000'den aşışı. Bırak 1996 yılı rayonun hakimi Mahamadov bir yerde şıltolop, yaşıldandırabilir deyip şıltolop durup bunu bizde su çarabasın 3 kilometre o tekege çıkar almaştırıvergen. Sen Energo degen qo'mduk ishxona meni. O'zi mumkin emas degan aytdi. Bu mamlakatga ishxona su çarabı. O'sha almashtirib, bu yerda bozor qilib, o'sot suzib olishgan bu. Shahnoza degan. Bunun eng klassas do'sti Asafullayev, yana bir 3 odam bor. Buni nozir kunga cheyin biz 2013 yılı biz Jogorku kengeshga arz yazganmiz. Ana Arvan prokuraturasi qarab, bularning dokumenti noto'g'ri ekan, qaddil ekan aniqlab chiqqan. Arvan prokuraturasi. Ondan keyin sotga o'tkazgan. Major rayon sotda, oblast sotda, Jogorku sotda bari o'tib chiqdi. Chinligida bu qaddil dokument ekan. Ana eng oxirisida aytayın men. Mana ardigi bor, o'sha malda oblast sotning mana Karimov deb kelib, ish qo'zg'atgan sur'atni o'tib ketdi. Ondan keyin buna 2017 yılı Jogorku sottun çeçimi çıkan, yokka çıkarılsın dedi. Kübörük. Oşağa kararında alır için arendasını alıyoruz. Bir en kızıkçılık memleketlik üstün arendası. Şöyle de. Başka hiçbir kızıkçılık yok. Buna 16 sotuk bir vasf olsun diye bunu da bunlar vermeyi, özel kızıkçılık şimdi kalıp aynen mesela bir yerde 100 milyon arendası var. Bizim en kızıkçılık nimle degenlerdi? Kızıkçılık memleket üstün. Bizden bir şey niye koşmadı? Buna memleket özü bir tığına zarar ediyor. Buna 10 zaman zarar olur. Ablar mağantır, memleketin yerini menşikleştirip alıp hala kandayı karla bir şey. Neden memleket çıkıyor bir yerin aktarı? Ama şu an sotun çektiğini atlar olayı. Ve buna adı 2 yıl olmadı. Arendasını da alıp bir adı. Hem de gerek olmaz. Sizler çekici olurken emne dedi. Biz aytganmiz, bersek ona ağagan da biz veririz. Niye emne dedi ona? Biz aytganmiz, mana başqalarının yerini jo'yn berib bile degan desek, nima qo'yib qo'ygan. Buna sotga kerak shunday. Qisqasi 13'ten 18 yılga chayin sotlash kerak. Mana bu
көрініп тұрған здание мұрда УОСқа тиішті болған. Кейін анан бұлар 95 жылы министрліктің бұйрығыменен үкіметтің райондың жетекшілерінің инициативасымен алмашқаннан кейін необходимость болғанда анан бұл сел энергия ишканасына өтіп кеткен. Мынау территория. Анан кейін анан ошол малда ошо район жетекшілерінің бұйрығыменен иш орындарын түзүү керек болған. Ошондо аким Эсен Жусуич деген район акимі да ошо кишинин инициативасы менен сел энергия ишканасына Жиге Ишкер Ахмедова Оптохан деген эжөнүн атынан булар сел энергия ишканасы жоюлганда ошондой жоюлуш эмесине келген приватизация деп ошондой болгондон кийин Оптохан эжеге сатылган. Bu teritoриya здание калган. Здание эмес. Мына территорияны необходимость ошо сел энергиянын карыздар көбөйүп кеткен, электр энергиядан, налогдон башкадан ошондо ошо жеке ишкер эжеге сатылган экен. Канчага? Анысын билбейм. Мен билбейм. Ана сатылгандан кийин ол эже ошо аким чакырып туруп ошого иш ордунан түзөсүз дегенден кийин анан берген экен. Кичине базар, анан кийин стоянка. Машиналарга стоянка жок болгондуктан стоянка кыласы деген инициатива менен анан кийин архитектура документтерин жасатып, ол менен анан кийин кылган. Ол киши эже өтүп кеткенден кийин азыр бул жер Ахмедов Бактияр деген жигитке тиешелүү. Ахмедов Бактиярга. Ал кишинин суранчы менен ал өзү Ошто турат. Бирок бизнес иши менен уяк-буяка барып турат. Мага карап турасыз деп мага андыктыр. Мен ошо ишин жүргүзүп турам. Анан биз ушул негизде жылдырганда андан мурда мен аким боюнда анан кийин чогулуш кылышып Минсельхозго эки ишканадагы Минсельхозго тараган. Анан кийин ошол жылда центрде болгон. Ал жакка кран, экскаваторлор, баягы суу тазалай турган машиналар келди. Анан коллективдагы көп мындай ошол мезгилде коллективде өтө көп жазуулар көп болгон биринчиден бирич. Мурунку жетекчилер камалып, ошол себептен анан кийин ушул жакка көчүрүү боюнча Айыл чарба министрлиги, область башкармачылыгы, областной УОС менен областной сел энергия башчылыгы оздар договор кылып келген бизге. Договор негизде ал экөө тең мамлекеттик менчик болчу. Ал мезгилде мамлекеттик менчикке алыштырды. Кийин анан кийин мен анан кийин Нопатранга көтөрүп кеткенден кийин анан кийин ошол фирмага ал уже УОС эч качан приватизация болбойт, мамлекеттик стратегиялык объект. А тиги приватизация кеткен да. Сельхозхимиялар, селэнергиялар. Мен эстеп атам, ошондо анан ал баягы акционерный коом болуп, жеке менчикке кеткен да. Жеке менчикте анан ошол Ахмедова деген аял өзү анан азыр баласынын намында сатып ал аксакалдар менге да келген. Сүйлөшкөнбүз бу жерде. Анан кийин эми негизи кайтарыштын жолу только сотта. Анан кийин ошо силер эткен суроого сотко мен ал жогорку сот чечим болсо аткарыла берсин, эч кандай тиешем да жок. Жогорку сот эмес, биз областный сот, район сотларга да бир судья келип аралашты, жок келип андай таасир өткөрүштүн өзү механизм деле жок. Бирок мен эми судья менен тааныш болсам дагы айтат элем. Бирок бир жолду кызыктып дагы сотко да мен барыш эмес, бир дагы мындай контактта болгон эмесмин сотко. Ошондуктан бул азыр бул фирма толугу менен ошо Ахмедов Бактияр санаат Бекиш фамилиясы турууну өзү аравандык. Ошол фирма полный иш болот. Pazardın gözlemölçüsü sizin paslaşınız ekençiniz? Pazardı közlemölçüsü emес, Şahnazan direktor da üçөөбүз тең аравандык. Ал көзөмөл азыр Хажака ошол башкарады. Ал классташым эмес, параллель окуган. Мен ал кыргыз класста окуган, мен өзбек мектеп, бир мектеп бүткөнбүз. Тааныш ал мындай аравандтар бар эле тааныйт.